Dengan ditama, di tanah kem di Espiritu tabi tua. Amen. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus datang ambil keginapan di kenaingan, ambil kepisan di Espiritu tabi tua, mempai na Yesus sawe-awe. Nyampai sedepan. Tapi ngawi melamai teko do kelamazan sambayang misa tabi tua tada minggu ke-2 na padam tu dari tim putamot. Sesababna do Nakoin sabat tia kes ngawe do COVID na bahan na diti. Mina dipagi da sambayang toko na bahan na panditing pentanod toko na pano di tia kumoy da online tay ka misa da pentiambos kya. Tumanod toko di penuan di Archbishop John Wong. Iha na pa kibatun da muat na kuwato sino dia Archbishop da third na nama titia kalamansan da misa da bayan diti sebab no intangan bagosong aiso ida penuan da government da third da sambayang dari surau teka dari penambazangan dari gereja. Iha na patapinay kong ngawing bos na pada orang putih prerogative di Archbishop John Wong sebab da kita disida da apatut da peto dan dalamat hobi pokaza da gumu kes diti kiban lagi pipio da penambazangan kono pa penambazangan nga office the mission nasu da mugad my hospital test the swab jadi kasudong ko zaiti mina pagi da sambayang da bahan diti abitan toko itia ako na pagkapakinon na tako nga tiya kalalahan na dahil paro kita ko dahil archdiocese tako da bahan na diti makituhong tako da Tuhan kinaingan da papagido tiya sakit talua tiya gizok talaat da COVID-19 diti. Tapi na ngabi kano mga kun da daw sa ngabi da tako kapapatondan na dito ko sandi na mamalamay di katapatan tayo melati tabi tua. Mga kunzo na di kiningan tabakas, da Diyos ay taminay ngavi, da nagmidoso zo kazo. Id mamusaban ngavi ko, amid bos ngavi ko. Id nunoy na imaan ko, amid nunoy aw ko na ngazan na mimang. Mazanasa ko, mazanasa ku tagazo kozo. Itinopogi da makinsian zo di Mary. Iabitua pentihambus hangay. Sababidita sab sang tingavi. Dezu tapinay ngavi. Da sumambayang bontok daga da di Tuhan kiningan da toko. Kikasyanan na da toko ikiningan tabakas. Mamahiyang da daw sang ngavi da toko. Magawit na tako ng kapasisan selajul. Amen. Tuhan kosyanay no? Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no? Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no? Tuhan kosyanay no. Kabantugan na di kinaingan, edi takabas kozo. Pibabasan na di tuhun ngavi tangabasi. Kugi ginavo dari tanah, mga zos koy diaw, madangko awgi ginaz koy diaw, sumamba koy diaw, membantog koy diaw, manak koy diaw dak padang katahuadan ngavi, montok bantugan no tagaza, Tuhan kinaingan, laja pensurga, oy kinaingan tabakas kozo, Tuhan Jesus Kristus, tanak nanak tuntoy soon, Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak di tama. Mangiduko di daw sa ngavi di pamagunan, kosyanay da di dagay, mangiduko di daw sa ngavi di pamagunan, tay mo o sambayang za. Pinaikaw ko da idabananan di tama, kosyanay da di dagay, tu izizyaw na isa tabi tua, izizyaw na Tuhan, izizyaw na takabas koza, Jesus Kristus. Biyampay di Espiritu tabi tua, idi kabantugan di kinaingan itama.
Amen. Kano sumambayang. Oy kiningan tabakas ko sa paimpasis lajul. Idi kosiman na kubosyan takwad no. Umahib di kaunalan ngavi di zam ngavi da sontob di makinsyan diyaw. Patungo o kosyanan no dadagay. Da mamahyong da nuno o kalatan ngavi. Ikondosi da pamusavan. O manak da nuno aw katama na makiano o sambayang. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanak no, imamamas siya mamalintam yang paidiaw, di kabisan di Espiritu tabitua, iso kiningan, montok sa hihinaid ay sa kupuson. Amen. Pembahasan menteri Profeta Yesaya. Pohozozo dari tempahutku, di hozo dah ginavan di sida, montok di kabun anggur di sida. Kiva hai da kabun anggur di tempahutku, do itisan nuhutahub. Nuka di sida itana. Iduay na do vatu ngavi, patanomono o bavog anggur ng kapihi do di. Itanga di, pinava di sido iso pagigimpan. Minukad nagi sido, do pamimipisan do doy. Huminansan ni sido, do mamiuva do tuva ngavi anggur. Ngatu tuva no, da anggur tongonsong o pinatak di. Ombay no, o ituhun ngavi magigison do Jerusalem, tuhun ngavi do Judah. Suon ku Jesu do mambisala, piyahatan di kabun anggurku dogo. Nunuda inanuku, do memang mentok di kabun anggurku, iaw ku noiman. Piso so ku do mamiuva do tuvangavi anggur. No kwa tu tuva anggur tongonsom onuva. Ba nga ingkabo. Poihon ku Jesu do nunuman ku dari kabun anggur ku. Iduan ku ida tohik do ketop na di o mabaon ku tobon di do apat sakan no di pohogoson ku ida gumagay au akataban au o iyangan o hikupan di kakait di ugi suon ku igawan ngavi. Do kada papasam da asam da di. O ina po kabunanggur di Tuhan do manonompuan ngavi. Nga kahaminan di Israel. O mituhun ngavi da Judah ina tanam nopi. Manda danda di sedo do katuhidan. Nga kebubusan zai ono katapatan titiadno do kondesan. Ibos di Tuhan. Ina po kabun anggur di Tuhan nga kahaminan di Israel. Minagovit ko do bavog anggur, do huminabus do Egypt, do mananom di nusasangno, pinahabos
itinao ngavi. Pinohoy di ilan ngavi di doy di dat. Doy di bawang tegaso do pinopohoy di tohid ngavi di. Ina po kabunanggur Tuhan maikaminan di Israel. Dari noko tunobanu itobon ngavi di. Pon idi savyavit tumahib. Utaon idi tontahuan bakas di tahun. Lolopon di suang tahun tongosyo di gana. Ina po kabun anggur Tuhan. Ikaminan di Israel. Oy kinaingan domonompuan ngawi. Kisus pavago. Makinsian sikay. Tudung mantat surga om intangano. Tombuhuzo bavug angguriti om umuhigay no iti. I bavug anggur itinanom di hongon vanano. Po kabunanggur Tuhan ay kaminan di Israel. Aw no di dagay zazadan pavago isyaw. Onway si kayo da kaposisyon, dok bumoho si kayo na da dingano. Oy kinaingan da manampuan ngawi. Ow ito si kayo gumuhi. Pababango po, doy dagay inovos no, o matapasi si kayo may. Pambasan mantad suat di Sancti Paul doi di tuhun ngawi do Filipi. Awi tagal tumongob nganung kiva nunu na po o gunon di Yesu sambayang no mentok di. Mokianu do kinaingan montok di miampay da sambayang om kapanong katahuadan om ipibabasan di kinaingan. I hobi do agagazo po, i anu do toko do mamalati, mintamong i do ginavo di Yesu, om pamusavan di Yesu, i di Kristus Jesus. Tovi no, ito pinay ngavi, suangay na ino pamusavan ngavi di Yesu. Miampay da savyavi, ito tapot, savyavi ipainbibida tap pinasi, savyavi iavasi o moniting no tinagas, savyavi iginavon om pantangon datoko, om savyavi ianu o muso do poy nga hibahib binasi toy misudong do kazan. Tiambusay no do mimang di savyavi kanunu, ipinsingihan di Yesu mantadago. Om nako iyaku, om nongawku, toy nakito lamanku. Dari ikinoingan dapi babasan, miampay idiozu. Ibos di Tuhan. Punganan ku Yesu datambahut ngawe kadi Tuhan tuno paihaan ku dari Yesu inununu napin singihan ku manta di amaku.
I Tuhan miampai Yesus. Pembahasan manta dia baltabasi tabitua sinuat di Mateo. Binabos i Jesus dari mohoingon padre ngabi. Ibuan ngabi datuhun. Pakinongaw dari isopo obovihan. Kiva no songhun sangano datana. I minananom do iso kabun anggur. Hiniput di sido minangansai. Minogukad do pemimipisan anggur idi o minama do iso pagigimpan. Dadi pinabahasan di sidoi doid mamamohos ngabi o minugad doid sobong dat. Untuk minsa somok timpo pangungupuan anggur. Pinugad di sidoi supo ngabi daw doid di mamamohos ngabi damoy panimong di asil daw. Matinapan di mamamohos ngabi isupo ngabi di sido. Pimbabagay o songuhun, patazo itiso dunsongo do vato i kotohu. Pasusutonono di sido do pinapogad o agugumo po o supo ngabi. Itibaino na po nga agugumo po o supo ngabi. Nimangan diho isiho do i lahan. Tovi na po di nga pinogad di sido i tanak pusay daw doy diho. Pantangon i diho i tanak pusay ko di sido do minabos. Nga kakito na po di mamamohos ngabi i tanak pusay. Pagibobos na isiho. Itino i tungkusan. Kano patazo da tokaw isido. Onuano itungkus daw. Dadi tampay no diho isido. Patamo no pinapahabos di kabun anggur. Patazo no isido. Dadi sangyan no po do kaikot isang ano di kabun anggur. Nuno di iman di sido. Doy di mamamohos ngabi. Suminimba isiho. Oviton i disido i tangalat kozo. Do kuma day kapupuson talat kozo. Pabahasan i kabun anggur doy mamamohos ngabi suvay i mogovit. Di asil di kuma doy disido do ontok koikot i timpu. Minobos si Jesus de diho. Aw kau i insan nakabasa dari buk tongobitwa i vatu sinadan di mamama ngavi i nadadi di vatu pivakas itino i kaiman di Tuhan paimazan itido intangan dari paihon ku Yesu do i na po pamalintan do kiningan nga onuan i mantat Yesu. Patakon day tuhun ngavi i papahabos i di tuva di. Iyang baltabasi di Tuhan. Tapi nak ngawe tiap tuva da anggur no penga akan ke tuva di pinatanam dari pembangunan da toko. Ya. Nga at mazan zo da sa toko no kakinam ngakan da tuva da anggur. Maka na po ko bahisan toko tay ke import toko tiap tuva da anggur mantan pembangunan subay mentok da toko
nganong intangan dia sa Facebook ya. Kiba na gituhon mananam anggur bayna. Dahil pagun na ko sama. Kiba hut bibit hut tamparuli. Kiba na gaya mananam na anggur unasang ranaw. Omite anggur na pa nga kiba omis. Kiba onsom. Kiba tiya tomo, kiba agang. Nga ano kamazan ni tiya anggur. Pinabos di Tuhan Jesus. Inongot ko mantad da liturgy da tabitua di bayan niti bos tabitua di bayan niti. Nung pinakinangaw dia zoy tiya hozo kasimban de kamas muro kamay di sam. Simban pa nga iti na pakabon anggur di Tuhan nga kahaminan di Israel ka. Dadi bapentang takaw ya. Da ano ko sa kamazan ni Tuhan Jesus. Sebab nung pinakinangaw takaw tiya bos sabitwa di Tuhan na bayan diti. Tiya pembahasan ko sa ami tiya abal tabasi. Minabos kamay tiya kabon anggur. Jadi tiya kabon anggur na ba diti nga kahaminan na Israel. Kamazan itinaw dipinihi na Tuhan. Tiya kabon anggur. Kon kasabi-abi da kiba tiya kabon anggur. Sebab na pang nung intangan ko tiya pamagunan da Israel, okon ko nasompipitana, miyaga na pamagunan da ko, to kiba nung tiya togis. Kau gumuan na tiya tana dahil na pa nga kon katana mega kamay da suburo kamay di kabasa da tanaman patanaman tuwawa tay ka kinatuan nga kagumuan katagisan dadi na pagi da kon kasabi tuhon da kibao dia kebun anggur. Dari sengian na po, da pinatak ni Tuhan Jesus dia sususan kamay da kebun anggur. O kenapa payah sida? Dia dia lati, anu lati di dia kebun anggur mentok da tuhun ngabi da Israel. Nga memang sida da kepuiman tuhun ngawi da Israel habi pakaza tiya mohingan ngawi padri ngawi tiya memuan ngawi da tu bangsa da Israel da itia kebun anggur isa-isa no pa kiba da kebun anggur no pa nga kiba da privilege ano ti privilege kamasan no pa nga nanuan da mandat nanuan da tanggungan tagaza. Dari iyan na pagi, da memang ituan Jesus da kalati itya padri ngawi, itya mamuan ngawi da bangsa Israel, da patut manang katawa da siya, sebab nanuan da privilege sebagai da tinaw na pihi. Sebagai da tinaw na pinihi na kinaingan, tanggungan na ba dia? Tanggung jawab na ba dia? Nga papasa dia, teka papaton na da kinaikatan, da kaikatan, da di menelebus imazaya. Ituan Jesus sende. Nga taminay ko ngabi, aw siya, awhi, ako na pa ka awhi nga, sangyan na po, do nakaikat Tuhan Jesus, ano minangan dia? Pinatay dia Tuhan Jesus. Aw minanay mo siya di Tuhan Jesus sebagai da menenabus, sebagai da Tuhan. Sundungi ma, da intangan na po kaza, da Bible nga, iha na tagwasan dia, tanggungan dia, papataon na da kinaikatan di Tuhan Jesus, Mo'y nasabi bituhon, masabi bitinaw na pamagunan, manoy mo di Tuhan Jesus sebagai dalaja, sebagai Tuhan, sebagai menebus.
Amin pagi. Da Tuhan Jesus nongo toko de pembahasan banetip pinantahang sudah di mentok yang kinantakan ngawi mentah ditinimpuna ida nanuan itia privilege mentok ditinau da Israel pinogadan di sudah di Tuhan kenengan itia profet ngawi pinogadan di sudah itia mengingat ngawi pinogadan di sudah Tuhan Jesus kekali iso au tinai mo au minakin ngawi itia Tuhan Israel hobi pokoknya itia padri ngawi itia memuan ngawi da bangsa Israel memuan di sinagog ngawi ya. Nung mentok da toko pakinongon toko na paiting nga kah dati da toko iho na pagya nga mentok no pada bangsa Israel kaya ay sa da kaitan mentok da toko kasa tabiday ngawi sa toko na pamainan diti nga tinaw no pihi di kababago. Sebab no do au nakatanggung itiat tinaw bangsa Israel sebagai do tinaw na pihi na kinaingan pinatak do toko bay na itiat tanggungan iti. Sa toko na pang okon ka sebagai do tinaw na kadazan tinaw do Sina tayo India tayo ano na pa tinaw na Christian. Itu tumanod ngawi di Tuhan Jesus. Bangsa pilihan, bukan lagi bangsa Israel, tetapi sebagai orang-orang Kristen. Dari kemasan, bayan na paditi, nadadi di datongkuan datoko, da papayintahang di Tuhan Jesus. Mentok sahabat Tuhun, sahabat tinaw di pemungkunan niti. Na dari di da tanggungan da toko da menampasi da abal tabasi diti da keposisyon da toko moy da sahabat Tuhun ko kita da amatumazan da Tuhan Jesus no da tepat Tuhan imananabus da toko. Ino kay kot minanabus da toko. Amitian ay tanggungan da eklesia sa toko. Sebab eklesia na pangakon ka tiap bangunan, akon kahaminan. Tapi isa ketimuan latuhon ngawi. Nga kadang-kadang tuminek ngawi, au toko sangkwa papanjol tayo ka papabuzo tiya tanggungan niti. At umazan ako lati, at umazan ako sebagai na Christian, nga day kapazan ako na pang out ako, awi kentang, iti akatumazan ako diti. Sebab, out ako manampasi, iti bos na kinaingan, iti ukum nga vinisino, iti katumazan, ay pinatak na sino diti. Amin na pagi, natanaw bahay na diti. Iti abos na bito ada Tuhan manghahap na ko domintong nagkaposisan ko na insan bago. Manghahap na ko do gumuhi na di Tuhan insan pabago. Mamanaw mipahud manampasi diti abal tabasi di Tuhan nagkaposisan ko. Mega din ng boss ko diti no di kinatimpunan na misata bitua diti. Tiya kalamazan misata bitua toko na minggu diti. Minggu da monto na pang pabuzuan toko miyampay da online. Mang tamay mo nakibada online mas nga habi pangaza da timpo da 2 minggu diti ito pinaton da namot di Archbishop John Wong sambayang da misa tayo sambayang da liturgy sabda. Dan petitikid eklesia dan ubang diocese, archdiocese Kota Kinabalu. Kibada tituhon na wokon da mintong diti sebagai da iso kantakan da nambo da papatu da ketumazan. Wokon mintong da tiya
kantakan diti da au temanut da penuan da pemerintahan. Sebab nintangan toko SOP pemerintahan da toko government, aiso the boss da pinaswat dia da tutubuan o eklesia. Ngapayahan ko sa tapi naik ngabe, iha na pang kuasa di Archbishop, sebab da kapoy manis ida, kalatis ida, da sebagai da Archbishop, tanggungan di sida da mintamong di tia kabun anggur, tia eklesia. Mintamong akan napa kadai ketumbasan nga dai kahidasan detinan. Amabi pagaza da nongo toko di minggu di nang katahib da nakain sabat kaza tia gumudi kaza tia nantak nantakan dan nombor da kibadi cases ngawi da COVID-19. Jadi ina pinamusahaban di Archbishop sebagai da minta tamang da kabun da anggur ihana da pinataw di sida da nama ti eklesia. Kasudang kaza iti. Sebab tepat masiti da kibada ketumbazan da toko. Nga ketumbazan panogi masiti da pamungan toko miampai da kaiman. Mega tabay mo da bosan na tuhon sangyan na po da hosan toko kon kasumambayang toko na po da makiano da takanan mantad da tama toko di surga masiti kumalaja toko. Amo kana pa kumalaja da toko kumalaja toko da magiyom da takanan diha nganong kiba da naig pai awi ada di da naig nung aw ansakan da toko. Jadi ino na pagi da masjid ti da kiba da ketumbazan kiba da gida kaiman. Mi pahud iti da kapasisan da toko. Mihona i pinapakita ka i pinantahang da toko da Tuhan da bos sabitu ada bahanan iti. Masiti da kumalaja toko montok da kebosian da kebun anggur da tia eklesia da toko. Kenapa ke manang katawad toko sebab painsuang toko, paingamong toko di tia eklesia da bahanan iti, da paing Kristian toko masiti kumalaja toko da malampasi diti di eklesia da toko da mangmuhig di tia eklesia da toko. Mabi pagkaza miampai da kapisan da toko itia abal tabasi da Tuhan tumay mo da babal lagi mentok da sababi Tuhun di apa tumazan. Jadi temenek ngabi kano da timpu diti mikot da Tuhan kinengan da toko kano menang katawad di sida sebab da kebosian daw mentok da bos sabitawa di sida da taraw minggu di depan diti sumambayang toko da tepat toko na da kenapa da kelati diti bos sabitawa di Tuhan ngako tayo mo toko diti kapanampasi diti da keposisan toko diti kita daw. Sabi ko mingkakat sumambayang toko da katundan na ketumbazan. Tumbazan zo da di so kinaingan itama tabakas manoda da taban nam tanah da sabi kanunu kita amao kita. Tumbazan zo da di isa Tuhan Jesus Kristus itanak tontoy soon nanak di kinaingan nanak di tama da paguhus sabi umul. Kiningan mantan kiningan, tanabaw mantan tanabaw, kiningan tutupot, mantan kiningan tutupot. Nanak okon ko tinodo, sumpi miyonsi miyampay ni tama. Baza di sido o sababi do na todo. Montok do toko tuun ngavi, o montok masisan do toko, suminandot isido mantan surga. O baza di spiritu tabitua,
nada di Tuhun dadi hahangai Mary, nada di da Tuhun. Montok sebab da toko, dan nakapapakid salib, dadi sibo di Pontius Pilate. Non doso isido da kapatazon nahobong, timulungag bago ontok di tadaw kumatahu, id katunudan miampay di buk do tangabi tua. Melin sabat isido dari surga, pinaikaw dari abananan di tama. Mikot may bago isido, id kabantugan, da membisala di sungimpas siyam nga patay, kapamelintan daw ay samay kapuson. Tumbazan zo da di espiritu tabi tua, I Tuhan, imanak dak posizon, imuzu mantan ditama di tanak, imiampa ditama di tanak, da sambaon na mantugon may, inakabos maza di profeta ngabe. At umazan sa da di sa eklesia tabitua, Katolik, Apostolik, mga kunzo da isa kudsuan, montok di kapahiyangan na dosa ngabe, mandadandadzo da di katungagan di nangapatay, di kaposisyon di pamugunan na mikot. Amen. I Kristus no iguvas, zotoko ilan ngavi. Kano na sumambayang, do kapapahabus toko na da di tuva di sido, da namot sumimba toko, izyaw no iguvas. Id pemagunan iti, id nambo da gumukoso, o mimang duso, pati tikid vuhan. Kapapahabos toko na da tuva da kahansanan. Kanaw na sumambayang dari Tuhan. Izyaw no igubas. Id pangindapuan ngavi, ikiangkab, da mamantad no da manipu o manakaw, da kanu toko, kanu da kabuon, do kapapahabos toko no da tuva do inuhi. Kanaw no sumambayang do ituhan. Izyaw no igubas. Itinumongan ngavi magigizon, iaw no di opuso, o kumoy do kapadagangan tinan. O mano kadung do kapanadan wayang tangazamut. Do kapapahabos di kayo no da do tuva do kanitingan. Kanaw no sumambayang day di Tuhan. Izyaw no igubas. Id vinon, iaw na di mamaduli, do tumapot day paniangazan, do kapapahabos si kayo na da tuva, do kataman di atapot, manuhuk da bos. Kanaw no sumambayang day di Tuhan. Izyaw no igubas. Kanaw no mikot day di Sancti Maria, tinaro toko, wakyano di sido da menampung da toko, kumari tanak di sido, ituhan da toko, Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuno ka na grasya, miyampay diyaw ikinaingan, mabitwa ka diditang nga sa gabitondo, o mabitwa ituba di tinano Jesus. Sancti Maria, tinadikinaingan, bakinsa na iskoy, tutun ngavi midoso, da babay no, umtok jam, nakapatazan sa. Amen. Oy Ama, tumoy mo sikoy na da poinso, da eklesia na pangasupo da vinon, okon ko da daw sundi, butumbazay no, da mantad koy ho sikoy da gay sundi, mazada ko panaymaan da gay di tanak no da kasambutan, tumoy mo sikoy na da pokito, di kahudukan di sido. Maza di Kristus Tuhan za.
Azok ni Tuhan kinengan sa binangon. Tubazada ko bosyano na kutay mazika di law titakan sa diyaw. Tuba di tanah. Om kelajar hangon ngawi da tinaw tuhun. Duba di main timuntok dagay di law tidok bosison. Azok ni Tuhan kinengan sa binangon. Tumazadak bosyano. No katay mazika dihing anggur takan sa diyaw. Tuba di gawas anggur. Om kelajar hangon ngawi da tinaw tuhun. Duba di main ti di tinuman na kasunubanan sa. Imang sambayang temdeng ngawi, do ko bukanku, om dia zungawi, o tay menda da dikinengan i taman tabakas. Tay manay Tuhan semambayang sikoy, ikaw bukan ngawi na todo, di penuh ngawi no. Maza di misteri mengawi tebi tua, ilamazon zam yang pagkatempuanan pengkalajak kozo. Kanangay kozo no, do mamagonop mamongo di kalajak membitua, itombo nonon sikoko do menebus dagay. Maza di Kristus Tuhan za. I Tuhan miampai Dezo. Pain sabata ginapang-ngawi Dezo. Karena menakdak penang ketodan ngawi dari Tuhan kenengan na toko. Tetap pada ketunu dan matuwi diti kala jaza ka pemasisan za. Tamay mo amin na manopo. Dan menak dia dak penang ketodan ngawi Tuhan. Tama tabi tua kenengan tamakas ko sa may sangupuson. Tu kaya sikoy da pansangano iti da kebentukano tayo sagontob. Da minikot ko dari kapanakanazan da Tuhan ngawi miha patay. Miampai da ko kinainganan no. Minangug pa di mantak dagay da ko pamahingyasan di sendi imiha patay. Da inan tananan da ko tuanza. Ada di da di lahan ngawi da ko pamasisan maza di Kristus Tuhan za. Maza di sido itinungan da tasab ngawi da sumamba da kelajaan no. Umandos id ketindapan selanjul no. Iho ngawi da guys mambayang zikoy. Mampat na di dia ho. Ili sa kapiampatan hazuk na kazan tabantuk, damasa zikoy mangazo. Bitua ay Tuhan kinaingan. Wasan ngawi surga, taban ng tanah na penuh na kebantugan no. Kazan itu bekas kosa. Aso sidoy mikot dengan Tuhan, kazan ini takabas kosa. Tetap bitua kay Tuhan, ito buddha sa pepi kabituahan. Iti na pogi, do di zona na bitua iti tak ngabis mambayang sikoy. Mazada pasandot di Espiritu no, da di tingavi mega bobo matu. Moy dada di da tingavi no mentok nagay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpu dan iman patapusay sido, om nasagako zada siminuang de kondasan daw. Minangano sido doloti, o minanak daw penong katawa dan ngawi. Minangakib di, o pinapatak di dan makikii ang ngawi daw mos-bos. Onwa iti, sababi ko, ang pangakan na diti, to itino itinan ko, ipatakan may mentok dezo. Ilahan magadi hantok na pongo,
imakan minsa sedap. Nano disday saban, minsan po da minanak da kupanong katuhadan ngavi. Pinatak disdoi da mikiki iyang ngavi daw mos bos. Onwaiti sababi ko, Panginom naman tanditi. Tuwitinoy saban ni Zaku, Iza di batas kavago may sa kumpuson, ipatunguan may mantok Diyosu, mantok tagumu, mantok di kapahiyangan na daw sa ngavi. May na iti dadikan naman nago. Ikatapatan taham latid ako tumazan. Itinapogi, damasa si kay mamalamay di kan naman di kinapatazon o kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan, ilotid ako pasizon o isasaban ako pumasizan. Manak, daw ako panong katawadan ngavi. Doon nigitan sa kaya diyaw na kapanan, doon dumbangan no, o manampuan na diyaw. O doon ka sa kadas mambayang, damagi na di tinanam sa di Kristus, pati mong sa kanadadan isa, maza di Espiritu tabitua. Anda mo ay Tuhan, ay Eklesiano, paintangkop, patotangkop na pamagunan. Ovitano Josido, dari kepenuhan da tahur sakadai, sangovian miampai di Francis i Pope dagay, John i Bishop dagay, Salviavi di Fadangavi. Onda mo nagi itapinay nga binagay, inongokodop idikahansanan di kotungagan, Saviavi inapatay id Okosyano. Taimo na isyoho din inabaw da vos no. Kosyan ay dagay Saviavi, sumambayang sikoy, miyampay diha hangay tabitwa, Mary, tinadikiningan, Sancti Joseph, Sabodasido, miyampay di apostol tong bitwa, Saviavi isangti inakpapong sikoy diyaw idboo pusti umulan ngabi. Panus kanada di kapasyan, da dumadi do sampi tumungkus ngabi di kapasizon sa lajul, mangazo, mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, biampai disido, disido, Oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tabi itua, sababi kabantugan ang kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinay ay sa kupuson. Dadi penuh di mamasi, naug mazadak pengyaan pain kinaingan, katamas kayo naman bos. Tamaza uday surga, Bituano ang ano, mikot o kapamalintan izab no oy man na ditanam, miyaga doing kanoy na di surga. Takadagay na tadaw diti, lotiza tasa sangadaw, pohyangos ko'y na sangavi dagay, miyaga dagay no pohyong ni santa bumuhasa mavandagay. Kadas ko'y vito do'y kembastan, nga pagkabasos ka na mantad talat. Pagkabasos kay Tuhan, sumambayang si koy, damantad patitikid talat. Katungod na damanak na pibabasan ni tadaw nga vidagay, damaza di sa kaday na kosyanan no. Pagkabasos ka na data may madamantad dosa, pintampasi mantad sa bebikosan kinavo. Damasas kay paingandad, di kansanan na bituahan, di kay katan di mamasi sa Jesus Christus. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostol nga vino, pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Kadentong, day dosa nga vidagay,
ngada di ketembazan di Ecclesiano. Om ketahuan na manak do sida da pi babasan om pisan ketenudan mempai hizabno imamamas yang memelinta mentok sahihinaid aiso kepuson pi babasan di Tuhan mempai dia zutumaima kanau magitatak di tanda do pi babasan. Intangai domba di kenaikan. Intangai sido. Mengidu di daw sengaja di pembangunan. Abituan yang santam oho dan dimakan mensesedap di domba. Oi Tuhan, auzami padan dapat ke dan semusuh di tahu. Nabosan nopai bos, mengasan baik ke dunia.
Kanu sumambayang. Panak na dagay, oy kiningan tabakas kozo. Do oin baguban ang matagok sa Canada, maza di sakramentum inatay maza. Do inkano, do abahiu do nunu iya kanonza. Maza di Kristus Tuhan za. I Tuhan, miampay Diyoso. I kiningan tabakas, membelakat na Diyoso. Itama, amitanak, ami Espiritu tabitua. Ugad no, ang pabalo no, yabal tabasi di Tuhan.